uma ngathiwa kwenzeka i-disaster lana khona usuyedlwenguliwe sawubona siyayikhonkotha imbongolo ko TV sanibona kwenzakalani kodwa ngenzako baba sondela sondelani sifike president imali Uyaphila bomama ngenza ukuthi niyaphila kodwa ukubuza ngoba umuntu uyabuza nje ake ningibeke esithombeni kwenzakalani ngoba ngiyezwa kuthiwa seninsukwana ningikhona ngapha phakade sihlangene la sinothisha abalapha KwaZulu-Natal njengoba sila abangaqashekile silapha ngenhloso yokuthi silethe incwadi yemfundo kumqashi sihlele la kusukela ngoMsombuluko usuku lwesine lokusihleli ukusebenza kwamahhovisi yebo kukhona kodwa besingakatholi ithuba lokuthi mhlambe kube khona ukufundisa ukuthi sisazokhuluma nani sixakekile ngoba nihleli lana nje nikhala ngani ngoba phela ithi lento le ndawo kumele kube yindawo ekwazi ukuthi ukusebenza kuhlale kukhona ngaso sonke isikhathi ukuthi mayibona ukuthi sekukhona iqeqebane elingaka labantu idlanzana elingaka labantu ehleli lapha ithini into ukuze uqhubeka ukusebenza kuqhubeke kuyinto ejwayelekile bese ngakakuthela ukuphenduleka udaba siyazama ukuthi lube khona kubantu beyindaba njengoba sekucelile besicelele isimo sikanje khona into ethi ke okubalekile kunakho konke khona into ethi wena njengoba ungizwe unawo amandla angaphezulu kwawethu ukuthi wena ukwazi ukungena ngaphakathi nencwadi yethu ezikhali ngoba thina mangabe sila usangena nje sangweni laba abasebenzisa nama security agents cha awukwazi ukungena la ungabiziwe ngomuntu ongena ngaphakathi wena njengoba uthi uzena incwadi ezikhali kumele sazi ukuthi uze kubani okuliphi office ubizwe ubani into ethi thina siqhinqile lapha asazi ukuthi siqhinqile nini uma ngabe futhi kuwukuthi usiza sithule sisayimsele nje ukuthi siqhubeke sihlale lapho kuzobe siyazo iningi leni ngabantu besifazane nilala apha mathiwa niyalala nje baniqhinqile nje ukufika kwethu la besingenayo indawo yokulala kodwa ukhona udaba wethu osisinikile ikamera elilodwa siyashare sonke ukuhlala kwethu nje sihlala lapha sithi nikhempile sesitelekeni nilwela amalungelo enu ngoba uhulumeni unayo imali ayichitha entweni engabalekile uhulumeni wethu ufile ngifuna ukunitshela nje iqiniso lokho ngisho lodwa athi kubana namashoti yebo ubaba weshoti education enkhuluma naye baba uNgcobo ngila ngaphandle kwamability ukusebenza kwezemfundo ngike ngamzama noNgqongqoshe bese ngithintawa namhlonishwa kunenkinga la yabantu iningi labo abantu besifazane futhi u95% wabo abantu besifazane sekunesikhathi behleli la asisho ukuthi umsebenzi awube khona ngankani umhlonishwa mangabe ungekho kodwa abantu bayahlonishwa ngoba izwe lapha likhona libekwe yibona abantu ukuba mhlambe kube khona oba attendayo alalele izikhalo zabo bese nikeza i-directive ngoba thina njengama leaders of the society izinto ezenzeka on the ground njengoba silapha nje thina siphila nabantu usuku nosuku siyashaqisa baba manje mabe inikela ngalolu hlobo abayinikela ngalo begcine bengayintholi ngisho indlebe and attention today isifundazwe siya celebratewa umjuluko wabantu abangama officials kodwa odliwa osopolitiki bathi ibona benze lokho ibona benze lokho kodwa la kufanele betholakala khona abatholakali baba bengithi baba ngibuza ukuthi mhlawumbe udaba njengalolo baba uyalwazini kunabantu abaningi la othisha abaqhinqela ngaphandle kwamahhovisi ezemfundo lapha KwaZulu-Natal abalethe izikhalazo zokusebenza yebo baba bafundile bakwenza konke baya applya abaqashwa futhi masebeza lapha sebelethe imemorandum no one ever is attending them and pay attention to them uma ngathiwa kwenzeka i-disaster lana khona usuyedlwenguliwe sawubona siyayikhonkotha imbongolo ko TV manje yonke le nto leyo sikhathele baba usopolitiki baba njenge senior official in the Department of Education I'm pleading to you to attend this measure in an urgent basis, please. Ngiyacela baba.
ngikhuluma nobani angizange ngithole. Yebo ukhuluma noNgizwa Mchunu baba. Phakathi njalo phakathi. Sikhona baba. Awukho. Yebo. No. Ngoba nami yebo ngiyacela baba nje sila eMaritzburg ngaphandle ko Department of Education la ngiyacela nje umuntu osenior eze with education base akwazi ukumukela izikhalo zodadewethu nabafowethu asikwazi ukuthi singaba nezwe la ama academics elele ngaphandle baba iviki neviki elele ngaphandle lokuvula izikole we are busy focusing on other things leyo baba can never tolerate ngiyacela baba njengamanje baba umuntu osenior ku education eze la sikhulume naye sibone sifuna direction ngayo yonke lento lena. Yebo baba nami ngilindile la uzafika ngikhona.